long bhai ki football tang jung ki samla shinrang Ka second women's knockout lempung ele kai ki kan thei ka balapan long da ka oste pi on habadan umroi kelas dang bat hakani jing ele kai ki thei ka sanrop lang FC kelapan lem ya ki thei ka Smith FC dalai lanot haka kala step ka sanrop lang FC kala thep arkol bat sakawe hakala mit lapli pai ba da uba bipul thangkhiu president barang ba ka RBYF sengkmi kum ukong san nang ta ka kong Willingdo branch manager ka SBI bank umroi branch uba shalan seliang uba PB seliang rang ba shnong umroi umdo berthi lambat kiwe ki rorang ba kathan Nijui baha mentah bagi international niki club na player na Europe kijuan chika negeri India jongi kiwan scout kiwan wat ki talent te ngakan tu ya thi tam kali minot ya kan ikasak ke dan sibon ke ne kan du akan kijing ya inti jong pi kijing khang la ne kan du kijing ne kan du nai ko makan ong biang mene la da bidan kala bidan kamon hin la dim dan menung kala khang ipi di ganong punya kan nama ba dan show kita tangkapan keren kita dan show kita keren di syabakan syam ngaku aban ay ka jing ke dok ke yang epi all the best ikini kita berarti and may the best team win. Thank you. Polisi bolong fi hakli ki tim habang akli ke di tim ne kini akli ki tim la pentip sanga bakamdei na po gari boy kaway na Smith bat kaway na Laiko. Nang siyong Smith nga tip ha ya ka Smith kilasay bunmut ki players. Irang ba hapo kay lang salang na siyong Smith bat na kalyang jungi kung kaseng Ribo Youth Federation ngim concentrate tang ha kiwe ki kam handre ngi dandu ha kabidi ban kentiu ya kasap kapong ha kajian ha kai football jogi kun samla chinrang hapo ke district Riboy ngila sengru ikawe club bat kata club aktif kerteng ke Riboy United barha kani ke Riboy United ngi hire ki player ki bade par jong ke district ru katu kan ningut kapag kinirakai bagi kun samla jongi na ke Riboy district na bengiru ngin but lang ya kesap ke ba na kaliang jogi kun samla na ke Smith na thanyat kot kidon kasapat pergi syangi kun samla juga Riboy district but kajing ora pat ya ki kun samla kenthei kung kini tournament ngai kublai yo ba shalan ubala phaikmat ban kentiu ya kasap ka phong ru jong ki samla kenthei na po ka state bat ka sala ka jungi barkawai ngi dangshen ngi long ki baso sarong na Riboy district namar ka tim jong kenthei na Riboy district menta ka represent ya ka suruto kop Delhi kade na ka school Saiden ban ngai sya ba kilong ki basong shit ki kun kenthei ki asalang kroi hapo ying dorba man ka step man ka janmit ki dek ka practice ki pelut por il dia ka practice but don na preng kini ki kun samla kenthei jungi kiong senga ba tang ka train rung in pag yosong kade ka sin nung tong nga bangan yosong train kilong very excited
Henry kimlong excited tang bohong bangilo ya katakan long journey. Henry kilong excited ru banyugi ya katakan madan. Bakin yo represent siya kawi pag kamadan football kabarjengay na po kajaka kajungi. Ngikmi ba kung gini ki tournament kanay man sim kun samla kentay jungi but kikun kentay jungi kimday bankut tang apo kayin syadja. Henry gidi ban mi but ban ya be pat ya kiai kebangi kisunrang ni jule